ka Khasi Hills Autonomous District Council hakas nginengkong kasitarik naiwing kelapanlong kejingkan mau buram mi kalengku siap bahan puar urabran JJM Nicholas Roy da kebabu sentiu hakmat umot seenam balapan yang hakmat ke office rekam jongka hak bakum kene kasngi ka KHDC man usnam kaju asyuti kinong tray kum kadak kejing buram ya une uriu krau ubala dan menta bentau ya ka kernit bahan riu ne ka sik schedule hapo ka jela bat kumju akatan syate lamingi jongkari India kabadai ka an ka banyada kerpang ya kirit pat kumta hakane ka sngi lawan ban shimenta do CEM ba Tito Sarwal Khan u deputy CEM uba PNCM ubade unoyalam kalyang yate KEM ba tebor patau Kongres Meri Karpuri ki officer nong bishar ka KHDC Kut u pastor biar sokya nolor kiwe Red, salute. India tak jadi beri pasal jajan konsolai kata ini suatu bah, dia mai bara terakhir sitom borba, nak bentar berwanra, ia ka menit ke Banriu, hak konstitusi jongkari India, apa kejingilam jong Gopinath Bordoloi, atau borbode usahaman juga subkomiti, nak bentar ban discuss, haji dia ikum nu ban protect, ia ka interest jong tribal kamta manot East India. Orang yang suatu baga dukung perkara kajongi bajoi bagi jutiap kalau misalnya kajing mentoi nak bentah jongi renyemak banlen bahadian bagi wanra yaki amendment antara marin ke state hood ke bang ilayo naga central government ila du no akatu kat digi mentoi pastor lo yu ijgai bah kat hadu bahwa banong bagi no ginu ke central laws Kimla ban apply apa uput usam jongga district council bat kumjuro ban exam ya kan no ka central law ka bomedei bat ni tang ha ka level jong governor jong state lala ban exam meka jindo ka bakraw paragraph 12b ka kan syai belada gidon kam ban exam ya kan no ka central law ka bomedei kat kum ka dustur ka jongi tang ha ka level jong governor ala ban exam ya ka central laws Henry House karena ispan new puar la transfer no ya ka power of exemption now governor show president kalau ngejiduk ka bakra jiwanda ka paragraph 12 AA abang pada daya tungku anya ba district council bat ka anjong ka state ka prevail jong state kaniru ka di ka jindung yang ini
na siap ting ba ki vision ki idea ki jong i pastor JJM Nicholas Roy ila spoil no khandiat na siap ting palang i transformari ka bor ka state kadon sakwi ka bor pot de kata ki sentra tenre la dangi ni specify khandiat di ka bor ta council even the central law kan nomla apa handai ta kamta ba pleasing khang ya ka state law ka pleasing khang sundon ya ka highway jong ka central law kibla sakhilang ya kan ke jingkan mau ke jongi ya kan lengku sengiyap ke ban riu puar jong umi urang ba uwangi ong ukpa jong ke district council labun snem natharai hangni hapo ke office jong ke district council ke jongi ijukan mau ya kan ke sengi tangkum ke sengi syuti enrai ngimjula pat ya kaban ken mau tempang ya ki kam ki ba uni urang ba ula no senyang agak ke jai penriu ke jongi kam tambat ke jingya dei bat ka six schedule perpangru ngarajan klet ya i ba PNC belum nongelam jong kaliang persyak kaliang yate ke bangiong ibla airu itu ke jingkren mentan ban pen mau ya ke ka jing temu jong di urang ba hakapor ya ka bau ya don keti ban kau ya ke nika kernet ka ban riu ban penrung hapo kariti sosial jogari India ngajuong lengkot kumni hakadon kapor habakum ka jaj ban riu hakato kapor kaladon ka jing yaki ba hadin ba upareng ula pelat no ya ke la ai no hangi ya ke jing lait luit ke baka ki khasi state ha ka to kapor ki perkhat la ngin ya so bat kari India ni ngin syong kum ke independent country enre hapo ke jing alam ka jong kini kirang ba kaladon kacing perhat bahkan bahahi bangin esok berkari India. Pat uni urang ba ubalayu i cengai. Kai keban Japan baladangi kum gajat beriu kabaret pat. Ngiesok berkari India kabayar. Kari India kabahe. Hatu don ne inu ijingada ibaniada kerpang yang ikum ini jat beriu beret. Kani kini gajing perhat kajong ni orang ba. Pada tak ada ulayo bandrung kumudkhot jong sub komiti ban synakat ya kariti sensar jong ke India ngaso kalalong ke burom ke bakrau ya ke jat beriu kajongi ba uni orang ba ulayo jaka hakani ke constituent assembly hakaban syna ya kani ke constitution jong ke India. Bat kajing perhat kajong uni orang ba kalong pala kumno di bandon kajing yada ka bakerpang yangi kirulum kamtam hagani ka tan chata ilam ni kadaw layo ban penrung ya kani ka 6 schedule